Ngaphandle kokuthi sobe ngikuhambele phambili, uzivakashele ngani namhlanje? Ngithe ake ngibhalele i-ST Media ngizoletha i-story sami ngibhekene naso ngoba ngiyabona ukuthi ukuhlala naso ngisivalile ngaphakathi for a very long time kuyangidla kulimaza mina uqobo. It's been a while kuqalile kwenzeka ngaqala ngazama ngokwami ngithule ngivalile ngaphakathi, but sekufika la khona ngithi kulungile angikhulume nomhlaba wonke. Yebo khona kungaba khona ingozi lapha nalapha uma sifika kubani yazi bodwa, but akunankinga noma yini ngamukela noma yini for ukuthi ngikwazi ukuthi nami ngithole mhlawumbe usizo oluthile from abantu nationwide njengoba ngizobukwa izwe lonke. Okay, silandisa mama, kwenzakaleni? Akwenze njani size sifike la namhlanje usuke eMtuba uzofike ePretoria? Kwenzakalani? What happening? Ngibe nenkinga mamdlamini past few years, mhlawumbe ngathi 8 years back ngidibane nomuntu engijole naye 8 years ongalingani no 8 years ongawulinganisa mhlawumbe no 2 years noma 3 years. Benginganakile ukuthi all this time akazile ngeinhloso ezinhle lo muntu ubeze ngeinhloso zakhe, but angikaze ngikunake lokho until kushaye lo nyaka lwesikolo 2025 la khona inhloso zakhe bese singasafuni amandla ami mhlambe nenhlanhla zami bese ifuna mina uqobo, bengasafuneki okuthile bese kufuneka mina wonke sekufanele ukuthi ngife. Ila khona engiqale khona nganaka ukwenzeka kwezinto years back, qala ukuhlangana naye ngaqala ngabona ukuthi okay fine, sukela lapha ya ukwenza ukuhlipha kwempilo yami beku ukufika kwalo muntu empilweni, but lokho ngivulwe umqondo ukuthi bese kufanele ngifeke sengizama ukuvika ukufa. Ngaqala ngabona indlela okwenzeka ngayo ukuthi no ngibhekene nento kanjani. Okay, asiqaleni nje ekuqaleni ukuze umuntu osemakhaya khona ukuphenduleka imibuzo angaba nayo mayisalalele. Okay, nithandane nini nobhuti? Nihlanganaphi naye kuze kufike la khona ubona ngazuthi ufuna ukuthwala ngawe noma uthwala ngawe uthathe inhlanhla zakho njengoba kade usho ukuthi mhlasimbe uzama nokubulala ngemithi into kanjalo? So siqaleni nje eqaleni kahle, nihlanganephi, nithandana nini, nifika kanjani la khona bese ngazuthi usekumele athwale ngawe? Sihlangane 2018 uqala think bekuterm 1 wonyaka. Abantu bebanakho ukuthi uma uhlangane nomuntu othile mhlawumbe kwagcina kwafika lesi stage la khona azama ukuthwala ngabe besebethi ukuthanda izinto. Kodwa mina ngendlela engahlangana nangayibonela umuntu nje ube normal nje obefana nabo bonke abantu, bengihayika eRichards Bay, angimele ngeveni lakhe ngithatha ngibeke eMtuba. Yeah, si exchange ama numbers, siyakhuluma ku WhatsApp. Akukho ukuthi khona into enkulu engingayibona eyagcina yang-attract ukuthi ngigcine ngijele naye, akukho engangikubona ngoba nengikubonile ngibone ngokuhamba kwesikhathi ukuthi basuka from ifamily under i-business forum la kumathenda, ngikubone late ubridge bakhona. Kodwa nje ngiqala ngingena kule relationship ayikho into ade ngibonile, ngingene nje ngajola ngingazi lutho kuthe enyakeni wesibili ngithandanile naye ngaqala ngabona ukubopheka kwezinto. Umndeni wami ke ngonyaka 2019 la khona baqale khona bangikhipha inyumbazane, bangikhipha out, and bengithi mangibhekene nenkinga bengiyengifuna indlebe izongilalela nami lami side. Uma sengibhekane nalezo inkinga akekho mina umuntu ade ngilalela ngaleso sikhathi ngoba even ngikhipha out ngazama ukuhlanganisa umndeni ngithi uzolalela istory sami, but akekho ngilalelayo. I was 24 years old ngaphuma ngaqala impilo ngaphandle, ngaqala ngaba umzali mina ngokwami ngaphandle. Lo mjida bengithi mangithandana naye bekungapheli inyanga noma ezo4, beke kuphele mhlambe 3 months anyamalala. Uyobuya the following year buye futhi nangonyaka ozanyamalala futhi. Benginganakile ukuthi all this time uma befike ezothatha inhlanhla azofuna ukuphakama ngazo.
yebo khona emva ukuba kade ekhona mase suka bengiyangibhekane nenkinga nje noma la ngisuke ngihleli khona ngaleso sikhathi bengixoshwa izinto zami izibopheke nomsebenzi bengiwenza ukuthi impilo iqhubeke bengiyengibona ubophana but nginganaki lezi zinto ngize ngiqala nginakiswa yilonyaka uma sengiqala ngivezelwa konke okuningi ngiyakubona ngamaphupho seqala kuyavela manje sengiqala ngibuke emuva ukuthi hayibo lento lena ifika lana kanti ibisuke lapha ya so kulonyaka ke gcineke ubuye masakabuya kulonyaka ubuya uzangazathi i-relationship useyithatha to the next level isi-active ngalendlela bese egcine ngikhiphela nasey'ndaweni angaze ngikhiphela ukuthi mina lo muntu ngijolena anyena le ntombazana ethi ikholele ukuthi emjolweni kufanele kube khona iy'mali ekuphiwa nazona bengazi ngisho ishumi lakhe bengazi ngisho ukuthi angikhiphe e-KFC mhlambe bekuze kube yimina engiyaye ngithi okay ngiyile ntombazane ebikholelwe ukuthi lezi zinto esifune bafanele ngingcona silide ngama-example bengiye kube yimina mhlambe makuthiwa sihamba ngemoto siyayintantela nje mhlambe ade ezongibona bese ngithi ake sidlule lapha eDebonezi ngifike mhlambe ngibambe something for ukuthi sidle sengifuna ukumkhombisa ukuthi nami liyampilo ngiyayithanda kodwa angingamtsheni ngomlomo angiyenza ama-actions kube yimina okwenzayo lokho ngitshena ukuthi mhlawumbe ihleze naye uma esebuya uyoyithinta angiyenzele lempilo nami ngimkhombise ngakuthi yona le ngithanda but bengeke zekwenze lokho ke for 8 years uma ngingasho ukuthi bengazimisho ishumi lakhe bengazilutho but ngihleli ngoba intokozo yami bingeke ekuthenini ungenzelani bise ekuthenini nginaye ngingazi ukuthi ngithokoziswani ngoba namanje uma ungangibuza ukuthi yini le bingangithozi sekube nalomuntu angiyazi bengingasho ukuthi I was blinded this whole year bengivaliwe amehlo bengivalekile nje amehlo nama ngazi ukuthi kanjani kuze kwafika ke kulonyaka engingasho ngithi ekuqaleni khona ukuthi kufanele ngifeke manje ngiyoba isithwalo ngiyoba umgijimi ke manje ngife hayi ukuthi manje kuthwetshulwa inhlanhla bese kudingakala umphefumulo wami isidumbu sami uqobo lwami namandla ami kwenzeke kulonyaka ukuthi ngize ngibone kodwa khona kuqalwe ngonyaka odlule shuthi lezi zinto ezinhla kade ngenzelwa zona bese ngibalwa umqondo ukuthi ngingabonakali nabe ngiyoba umuntu oyoyithulela nje kade nomuntu esemjoleni ohappy kungasolakali futhi ukuthi hayi usocongwe lapha ngoba lo mjolo lo ubuhappy ngalendlela emangalisayo nearly end of last year izinto ke ebeziyenzeka ngikhumbula sibuya kwelinye lamahotela mangibuya angihlalanga ngisho u30 minutes ngifikile endlini ngicabanga ukuthi into yayiplaniwe ukuthi mangifika endlini ngizofike ngifele khona ngathi mangifika kwahlabeka ingane ngaleso sikhathi leso ingane ngihambe nayo esibhedlela and uyenza sure ukuthi uzobuka futhi i-data same time akhona into eyenzakalile ayenze follow up abuke ila khona abona ke sesibhedlela ayingamchazela ukuthi kanje kuthi ngonyanga futhi elandelayo asuke all the way from Durban ikhaya lakhona likhona la eMtuba kodwa belidlula before afike kimi bedlula ngendlela la kahlala khona eze kumina ethi uzongibona mina ngisitshela ukuthi hayi njengoba ezongibona uyabuya ubuyele emuva umuze sethi hayi ngibe eThekwini ngibuyela back eThekwini bengaze ngayibuza ukuthi yini le ngake sengibaleke kuyona kulomuntu engenza ukuthi asuke eThekwini ekefike ngabo 8 la noma ngabo 12 efike ebone mina noma siyahamba sendaweni ethi ekseni uyavuka ubele emuva lokho futhi bengivalekile umqondo ukuthi kanjani kuye kwenzeka ngivakashisa ke ingane yami okwesibili la khona futhi engizingelwe ngokufa wagijima kwayothola ingane futhi nayo ingane yangafa ingane ke bibheke eJoburg bengivasisa abantwana owami ke ubevakasha kumngane wami la eJoburg okasisi wami wanqaba ukuhamba yena ufika unalento yokuthi ke mina mhlawumbe ngibahambise bonke anganaka ukuthi lo munye usele evele efike straight endlini ethi ufuna ukuzongibona ngithi ngiyanqaba afuna aphokophelela afuna ukuzongibona hayi mangifika angibuze futhi unoba ngithi hayi mina lo umdala lo mncane uhambile nginaloka sisi wami ethena hayi okay asambeni ke siye samonje soyihlalela hayibo ngivume futhi nginganaki indlela yazi wayishawa wayibhekisa ngendlela ebheke Richard Bay ngibe nalento ukuthi hayi sikhala khona ngoba ikhala khona la ungakafiki nje kude usaqala nje ungene nomgwaqo wase Richard Bay hayi makufanele umgwaqo athatha umgwaqo ongena ekhaya angene ngo right wavele wangena ngo left emahlathini aseMitsmakari angaze ngize ngibuza ukuthi siyenzani la indlela bengifike ngivaleke ngakhona umqondo masifike emahlathini afika ipaka imoto
engingenise futhi endaweni engishutheke nje ingene impela la ngabona khona izinto edampiwe besuffocatewe but azikho ezinephunga but uma usubuka lezi zinto indlela ezisolisa ngayo uyayibuza kanti yini leya namanje ngisayibuza kwakuyini le nto leya agcina ke enza ama phone call ekhaya ekhuluma nomndeni umuntu ayikhuluma naye emndenini kwakuba wakhe lokho enza ama phone call into isikhathi eside ajike futhi angibuyisele back endlini umntwana ngaleso sikhathi wayesendleleni ebheke eJoburg waba sengozini yemoto ke phathi nobusuku ngoba wayehamba ngemoto ehlathi le ihamba ebusuku ngabo 4 waba sengozini yemoto kuyacaca ukuthi futhi le nto obekufanele izoshaya mina zonke lezi zinto ziyafika ishaye umntwana zonke lezi zinto shuthi beku last year lapho futhi bengivalekile umqondo ngingabonakali lutho yazi ukucollecte yonke into ebingaba insiza ekuthenini kuphumelele ukuthi ngifike lapha esithwalweni yonke into ngiyakhumbula ukuthi yazi ngike ngathengisa ugologo bomvu ngiyakhumbula ukuthi ngike nga-offerisha imali ya petrol izinto zonke ezisebenzisiwe ezibezinsiza ngiyakhumbula ukuthi amanzi ami okugeza asebenzile impahla zami bengiyigumulele ekhaya zisebenzile nazo ngoba ngikhumbula ngoba ngigcine sengiyibuka yonke le nsebenzo ngamaphupho sengiboniswa yona ngikhumbula ijacket yami la khona engiyibone imboze ithuna ngaboniswa amathuna awu17 lawa u3 bemasha kulawa u3 amasha bekhona ebimbethwe ijacket yami emnyama engake ngahamba ngigqokile kushuthi yonke insebenzo mhlambe khona insebenzo ebiyenziwa ngeimpahla zami ngilele ngiboniswe konke lokho ke hey kuningi indlela okwenzeke ngayo kushuthi ke yonke lento ayikazi izimsebenzele yonke lento akayicollectile nako konke akacollecte 8 years back akazi kuze kumsebenzele until aza agcina sengifuna isithombe bekuyizi 23 January engifuna isithombe ngoba manje okugeza konke kushuthi akazi kumsebenzele konke wangifuna isithombe 23 January wavuka nje kuseni ngibhalela unjani ngithi ngiyaphila ethi ngiphendule lethi ngabo 1 nami ngiyaphila kade ngagcina ngithi no isinqumo sakho lesangifoni noma yini ngoba phela nisusemsenzini ngifonelwa wena ethi naye ngifisa nje ukuthi ngibone ukuthi uphila ngempela ngithi no ngiyaphila ethi yini ukukhombisa lokho ngithi only video call can do inkinga ngine WhatsApp package ethi na picture can do ngasifaka angaze nginotice ukuthi ama settings ka WhatsApp aseshintshile sekubukeka ngathi akufundiwe yiza nginakile ngisifaka isithombe ngenza ivideo encane ngimsendele phenduka lapha ikhombisa ukuthi iyahamba kodwa ayikahambi ngiqale ngithuke ngithi hayi akwazi ngibhale ivoice note ngithi hayi yenza ivoice note ngibona ukuthi ngisendele umuntu oright lesithombe ngoba nami ngaba nokuthuka ukuthi kanjani ngifuna isithombe kanjani ngoba kwenza ngiyaqala ukufuna isithombe emlandweni ka8 years sisazana kodwa ngiyaqala ukufuna isithombe kanjani ezinye izinto bese iqala ke zivela lezo ayenza ivoice note futhi usendaweni ethulekile ethi hayi imina ke umuntu wrong imina osifunayo nginganaka ayi bese isithombe siyahamba ngiqale ngibuka ukuthi hayi sesihambile akabonge phela ngoba phela sifuna wena lesithombe angasho lutho washaya u6 u7 8 9 10 kuthi nge10 ngibhala ugood night ongaphendulwa ngilokhu ngifaka ama status ke manje ogowa mase ngiyagowa phela kulomjoni sengenzeni kanti njalo nje ngiyabamba mina kuyaphunyuka konakalaphi wayengena same time status ngisifaka ukwazi kwasa kanti ubelindele ukuthi kuzoba nestatus esithi sengifile kushuthi mina kufunakala lesithombe kwakusekuye sokuvala lo mcimbi yonke lensebenzo kwasekudingakala sona ukuze kwenzeke but akaze kuze kwenzeke okay asikisuphazamise sicela ukubuyisela emuva kancane okay nakho niyahlangana nebhuti eRichards Bay niyathandana uvezile ukuthi emjulweni noma uthandweni lenu beyingekho lento ukuthi utreata kahle njengomuntu wesifazane mhlasimbe uyakhipha udla out buwena wenza lezo zinto lezo ngifuna umuntu olalele ekhaya ezo-understanda kahle ukuthi nifika kanjani esithwalweni nanokuthi yini ekwenza ubone ngazi ukuthi lo muntu uyangisebenza noma uthatha inhlanhla zami ubefuna ukuthola ngawe kanjani mhlasimbe uma ngathi uba diphanyana kule ukuthi ngiyayizwa lento ukuthi ekugcineni
la khona sekuqede konke bese ifuna isithombe sakho for ukuthi akubulale manje. But nifika kanjani kule isithwalo? Yini le kwenza ukuthi ubone ukuthi lo muntu engathi ufuna ukuthwala ngami noma kunezinto azenzayo ukuthwala ngami? Ngathini ngeke ngafihlelwa lento for a very long time, angaze ngibone ngumuntu oboniswa ebusuku engathini ophuphayo, kodwa ngaze ngiyibone yonke lento. Kodwa kuthe uma sekwenziwa lensebenzo yokugcina yayifuna isithombe, ngaqala ngaboniswa istress engaba naso lapho ke ngaqala kwaba khona umuntu ongibonisa ukuthi ngavele ngalala ngaleso sikhathi, ngalala nje 30 minutes. Kwaba khona ebusuku, ngalowo busuku ngigowa ngilokhu ngivama status omgowe lokho engene wabuka elindele ukuthi yena kuzongena ethi mhlambe ngihlabekile noma sengifile. Kwavele ngathi ukulala ke ngaleso sikhathi ke I think kwaba 30 minutes. Kwaba khona umuntu ongibonisa ebusuku ukuthi uyazi lento oyikhalela yakusiyona lo icabangayo. Ngibuza ukuthi ngoba yini lengikhombisa ibridge, kuthiwa buka le bridge ngemuva. Abantu ke laba basebenza ngezinto zomgwaqo, amathenda, amabridge yana nemigwaqo le. So mangilibheka ibridge kuthiwa amandla akho lawo, ayi ngingabinaki nje mina lento until ngihlabeke ngakusasa. Kuningi ngakukhonjiswa kulelo phupho ngaphaphama, ngakusasa ngahlabeka. Ngathi nje ngihamba edrobheni ngagwazwa umkhonto emini kwabhawu ngigwaze ezimbanjeni, nginganaki ngithi hayi izinto ziyenzeka. Wanyuka wayesifubeni, mawufika esifubeni ngajuluka ngaba manzi te. Ngaqala ngathi no, khona into engekho right. Ngigijima ngiyodelete lesi sithombe silapha ku WhatsApp. Ngiqale ngithi no, khona into engekho right. Izinto ezazenzeka lapho wangathi sengitshenwa umuntu uthi yenza kanje ukuze uvikeleke. Ngihamba ngasidelete isithombe, kwabe sekulate. Uma ngisidelete ngakusasa vele sekulate makuthiwa besisetshenzisiwe. Vele ngiphelelwa amandla ngihambe ngendini. Mangifika endlini aphela amandla sengishawa ikhanda ucwizo. Ayi ila khona ngaqala ngabona khona ngoba khona into engitshena ukuthi uzokwenza njani wena ngoba ulapselwe insurance, awuyikhokhelanga wena insurance for 3 months yalapha. Uzokwenza njani ngoba phela ukuhamba uyahamba. Ngaqala manje ngathi ake ngisebenzise lezi zinto zabo Facebook lokho ehlezi nisitshenwa ngakho ukuthi hayi izinto mazinje yenza 1 2 3. Kunenye insebenze engayibona lapha kuthiwa ukufake ubulongwa amaqanda nobisi uma ufuna ukubona izinto zakho ukuthi zibopheke kangakanani, ubona abantu abakubophayo noma ufuza mhlambulula nje nedlozi lakho. Ngayenza leyo nto mina, ngaqala ngambona emaphusheni abantu abavela lapho kulelo phupho engangilwa nabo babebiza isibongo sakhe sonke bonke. Kodwa ngiyabajwayele ngokubabona edrobheni but angibazi ukuthi bangabawa ba. Ngathi mangiqala ngi-investigate ukuthi umuntu engimbona ephusheni ube kanje. Owakabani wamuntu wasikaqala ngatshela ukuthi hayi owakasibani bani. Uyihlobo khona vele lapha ya. Ngingakazikhiphi nje story. Ngithi ngabuza uhlobene kanjani pho nomuntu othile wasendaweni ethile. Wathi hayi uyisihlobo khona umshana wakhe. Ngathi ngibe nephupho nje ngilwa nabantu ngibanqoba. Umuntu obeseceleni lapho ke i-ex yami engisola ukuthi ngathi iyenza kanje ithwala ngami. Sethena lo muntu wangitshena wathi hayi asazi lutho but engingakusho kungenzeka kuyasetshenziswa ngoba into efana nalesi siyayazela kulomndeni kodwa siyazeli kuyena, siyazela kuba kwakhona. Ukuhamba ke kwenzeka ngagcina ngilokhu ngimbona nje maphusheni, ngimbona naye wagcina sengasakwazi ukuyiveza. Ubengifonela engitshena ukuthi ke unjani awukakafi. Ngithi mina no angikwazi ukufa ngifelani manje. Engifonela ngecall engibuza unjani uyaphila ukakafi. Ngithi angikwazi ukufa ngifela ini. Athena ngisho ngoba kade ngagcina ngithi no ngifonelwa uwena mina. Uma wena kade wangigcina kuwena lokho ngoba uma ungafonanga vele kufanele kube kade wangigcina. Ziningi indlela akayiveze ngazo phezulu kwalezi ebengizibona lapha emaphushweni. Naye bengakwazi ukuthi ayivale lento ngoba kuke kwafika isikhathi la khona yonke into sengidliwa izilwane. Bese ngidla esinyeni ngibe ngathi ngenziwe operation ngingadragiwe. Binyuka lento idry eswini, uyabona into dry uzwe ngathi like ihula like lento ibidlalwa izingane. Uyibona idry uyizwe ukuthi iyadry ukuthi no lento into eyintambo lento eyisilwane it's edinyoka le. Indry la esifubeni inyuka izwe la esifubeni ifike ingibambe khona. Yazi ukuthi sengiqala ngihlabeka okuserious ke manje labantu sebengitshela ukuthi hey musukuhlala wena makuthi khona into engidlela ungenza ngawuhambe kubantu ngoba ngeke uzusurvive abasurvive abantu abasuke benziwe le yanto kulo wamuzi lo wayo. So na ke ila khona ngithe bese ngifonela esebona ngiposta amapost ukuthi ngiyagula. Abevele ethi engangibuza ukuthi unani bevele ethi vele uchathe ngawo ama ARVs ngoba manje muwaphuza ngeke kusebenzele.
angiwadla ama-ARVs angathi wayithatha but into ebese ngibhizi ngayo ngaleso sikhathi it was medication for igazi bese lincane belingasekho nje at all emzimbeni bese ngiblockekile ngingasayi toilet benginyukelwa imucus kube ngazathi izingaphakathi zami ziyanyuka zizovala umqala la uthi ngathi yonke into ibuthene emqaleni namadlebe engathi ayavaleka ngathi khona ifluid inyuka iyovala amadlebe so bekukuningi ukugula bengihambe ngiyokubika ema-chemist ngithenga medication but ngibona ukuthi ngazathi ngishayitshene ngilande eclinic ngibona ukuthi ayikho engisebenzelayo uzwe lento ukuthi igwinywa ile something elaphakathi even ukudla bengikudla ngalendlela ukuthi ngidle ngisho bengajikjela iqedi lonke egcwele ngisukela ulofu wonke wesinko ngudle bengingeza ukuthi kuye kuphi ukudla ukuthi ngoba ngikugimba but bengizwe ukuthi no akudlanga mina la and indlela bengidla ngayo bekwenzeka ukuthi mhlambe after 2 hours ngidlo unye bengigcine sengiworried ukuthi lokudla kushona phi mangingayi toilet for a very long time ngingayishe toilet. Okay, umntanakho ukwamention ukuthi ingane bayihamba iya eJoburg soLomtuba yaba kwikha accident umntwana umntwana ngimshile emuve Natal uyaphila alright owakhe noma umntwana wawufike naye kule relationship umntwana wami nje engifike naye kwi relationship yes. Okay, so ugcine la khona uyagula manje uya eclinic babona ini uyaya kudokotela likhona nebandla okukhonza kulona nalokuthi like usizo umkhuleko wazama izinto ezikanjalo and also nisaqhubeka yini nisabonana yini nobhuti engakusho nje mamdlamini ngikuzame konke ngeke ngizenze ngcono ngoba nakho ngihleli phambi kwabazalwane ngikuzamile konke ubhuti yena ngagcina ngimhlambulukele ngambhodlela ngayikhuluma into njengoba injalo ngase ngiyamblocker wazama ukufona ezama ukuyichaza ngagcina ngasabamba ama calls akhe ngamblocker ngikuzame konke imali benginayo ekhadini yehle ngenyuka lokhu hlobo lonyanga engalihamba ngisahamba inyanga ezimfunda bengicabanga ukuthi kuyadlalwa lapha ngihambe zona inyanga ezikhona la eduze komsane kosomkhele ngithole lezo yiwasho bengicabanga ukuthi kuyadlalwa kanti impi inkulu kakhulu ngayimosha imali ngaze ngayiqeda until ngivimba omunye ubhuti waseZimbabwe ngoba bengitshela ukuthi uzongitshena kangcono ngoba izinto izithwalo into eziningi isuka le ngaphandle ngithi khona umuntu azongitshena yena ukuthi hayi ngakusiza entweni nje ngathi mangimtshela ukuthi ngibhekene no 1 2 3 ayikho indawo ongangiyalela kuyena wathi ngeke ngiyalele mina indawo ethile ngathi asivuke kusasa sesontweni I trust ubaba uNdlela wakwangisiza nangomkhuleko wakhe ngaleso sikhathi kwase kunzima kakhulu and bengithi mangizothola usizo bekublockeka yonke into ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi bengisisibang ngithe ngathi mangiphuma nje ukwenza shopping ngaqala ngaphelelwa umoya into ebingidle siningi ngaleso sikhathi ayimandla ongangukuthi ngathi ngiyanqamuka kwakunzima kakhulu ngathi mangifika endlini ngabona ukuthi okay fine vele namhlanje ngiyashona ngilibona lwakusasa ngoba bengithi mangizothola usizo ithi either lomkhuleko noma lokuya kumuntu bengifa same time ukuthi ngiyaphela manje ukuthi akungasafiki kulo muntu akaya kuyena akavele efe khona namhlanje ngikhumbula ngifonela uma wami ngithi ngifuna ukumtshela ukuthi ma ngicela ukuthi ungilande enze plan ukuthi ungilande angisafuni manje ukufela emqashweni bese ngifuna ukuthi ngiyofela ekhaya ngoba ngabona ukuthi ngizoshiya umndeni nezindleko ze-insurance elapsile ngiushiye nezindleko zokuthi kufanele uzogeza nomqashi engizofela kuwona into bekufanele ngibulale lapha bekuyifiye ngoba ukube ngaqhubeka ngaba naloko kwesisaba nomama ngamreach efonini ngangizofa into bingiholela kubo straight bekuyifiye ngoba ngangibona ukuthi yabonkathi ngifanele mama ngangizwe ukuthi uma uyaphela bese ngikinyekile ngaleso sikhathi ngiyinto nje siphefumula kancane ngathi nginephika kwafika la khona ngithi no mos angiyindawo nakho ukuthi mina mangingagula kakhulu mangeke ngathi angiyindawo manje kushintsha izima ngazi ukuthi nami kanjani ngave ngathi angiyindawo alanda ikhandlela bengikholela ukuthi mangithandazela ikhandleni noma wami unaleyo inkolelo ukuthi manzi nasekhandleleni akabizanga inyanga akabizanga idala ubiza uNkulunkulu but uyakholela ukuthi mehleni nekhandlela namanzi khona la ungashintsha khona ngalanda ikhandlela namanzi ngathandaza ngezwe ngathi uNkulunkulu angimtshena ngawo inkinga yami u30 minutes ngawuzwa umncane kunalenye i-podcast engake ngayibuka kuBabidlamini la eyenza nomunye usisi owayenenkinga efana nami izithwalo la khona usisi wayezechaza ukuthi
ukuthi wayekhuleka kushayo 3 uthi ngangibamba udadewethu angazi nengane kaba uthi ngangivele kube ngathi ngithi mathathu lamadoda esithandweni somlilo ngathi mangivelwa le nto ngisengithandaze 30 minutes ngathi no mos ake ngi-imitate manje ake ngiyenze lezi zinto ezenziwa abanye abantu nami ngizenzele wami umlingo mhlezi uNkulunkulu nami ngangiyenzela lo musa ngangihleli nengane yami nekadadewethu angithi sihlala siba u-3 nami ngavele ngababa manje ngathi mangisakhuleka ngiyi-1 ngabona ngathi akwanele ngababamba nami ngathi inkosi mathathu lamadoda esithandweni somlilo bonakaliswa ngelinye ilanga wena uNkulunkulu uke wangena noShadrach noMeshach esithandweni somlilo ubungeke na uNkulunkulu ungene nathi njengamanje nathi singamadoda amathathu ungena nathi kulesithando ngakhuleka kwaphela almost 1 hour 30 minutes ngikhulekela lesimo ngathatha lamanzi ngawaphuza ngathi mangiwaphuza nje kwavele kwabhodleka kwase kubopheke ibronchial ngaleso sikhathi umoya ungasanyuka ngazi noma bakubiza ngebronchial noma yini kodwa nje la okunyuka khona umphefumulo wasubophekile ngaphuza lawo manzi ngabhodla ngakwazi ukuthi ngiphilela ukuthi kusasa ngiyobonana nobaba lo engasengihlelele yona ongikhulekela wafika wangikhulekela ke ngifuna uqamamanga angeke ngisho ukuthi umkhuleko wababundlela khona la ufike wageja khona yonke la kade efike ekhulume khona nalesimo besiqalekisa siphele kusho ukuthi ngidila nabantu abangakhathali ababozeli ngoba makuthiwa baphakeme ngamandla amvele kulonyaka ukuze bengene kulamathenda bawathole kulonyaka baphakame ngami vele uma kuukuthi mina ngala ngiyabaketula kuyohamba kuyoketuka wona lo mbuso wabithwala kuzophela ngawo lo msebenzi nje manje so mina bekuba khona abafundisi abangikhulekelayo beqalekisa isimo but besiqala phansi ngenye indlela siqhamuke ngendlela eziningi hey kuhambile kwenzeka kwaze wagcina kubopheke ngisho impilo yami yes at first ibibophekile kuningi obekwenza bekungithusa ngoba bengiqala ukuba sesimweni esifana nalesi bengingamboni umunye endaweni oke waba nesimo esinje bengibona ngathi singisinda ngedwa akekho umuntu ade ngikwazi ukuthi ngixoxele sona ngoba akekho umuntu oke wasurvive isithwalweni. Okay, uke wamention ukuthi bokuthi mawukhuluma nabantu basendaweni ucebisa ukuthi hayi bo uyakona ukuthi uyagula yaphela so kumuthola usizo khona kwamention khona ukuthi bebethi umuntu owahlaselwa yile nto le kulo wamuzi akaze aphile noma akaze anqobe umuzi onjani angithi kuboka kwa boyfriend lapho yes kwenzakalani umuzi onjani mhlawumbe banakho ukuthwala ngabantu bayaloya into enjalo kwenzakalani ngingeuchaze ngithi ngiwazi kakhulu lwamuzi ngoba kwasekuqaleni bengingayena umuntu mhlawumbe oyiswayo khona isikhathi esiningi mhlawumbe ukuya kwami ngiyiswe sekudingakala lezo insilo bekumele isebenze abengeke ngichaze ukuthi ngwazi kakhulu ngoba nasekhala khona la bengifikela khona bekuyikhaya eliselingane wona amadodana lawa abanamakhosikazi namakhosikazi abakhona kodwa okuyena obeyinhloko yekhaya wabashiya njalo ukuthi ngoba kuxatshena uzakhela umuzi omusha uhlala nomfazi lo omusha kodwa akade bengicebisa bebengitshela ukuthi thina esikwazi usazi ukuthi amathenda usho lo muzi onama excavator amathenda thina sasithawa babo wakhona asazi ukuthi izingane asizazi vele kahle hle izingane zakhona ngoba azihlali la amadodana akhona siwazi kahle hle but esingakusho wena uthi indodana yakhona thina singathi mhlawumbe uyasetshenziswa akuqala ubheke esingakusho ukuthi mhlawumbe usetshenziswa ubaba wakhona ngoba ubaba ubeba namakhosikazi eka3 khona eyokuqala kwasa ishonile makubuzakala ukuthi awubulawe yini kwathiwa uklinyekiwe izinto angazazi iyona lento ebiyenzeka kumina exactly leyo klinye kwangiphelele umoya ngoba ukube mhlambe uNkulunkulu bengamanga nami angazi ngaba ngikho angazi nami ukuthi ngisinde kanjani nesibili inkosikazi futhi kuthiwa yafa kanjalo so abantu bengithi mangibachazela isimo ukuthi sekwenzekile konke ngiyenzeka kanje bevele bethi no awusurvive wena muhlela akekho umuntu osurvive kubantu esibaziyo thina asebenziwe leyanto leya akekho ke wasurvive so asikwazele ingane zakhona sikwazela kubaba wakhona so wena uma kukhona indlela ongenza ngayo sukuma ngigcine sengizazi zonke nje into zakhona ezinye bengingazazi ngabantu okunye bikho lokuthi bengibe kuncane kabe ngibuzwe ngabantu mina okuningi ngiyibonele even laba abahlolayo kabantu ngicabanga ukuthi bancane kabe abangitshene mina into abangitshenile nje into eyenzeka kulowo muzi okuningi ngikwaze ku-unpack-eke kungakahambi ngisho abantu bengikubona ngamaphupho nomnikazi wayiveza ke. Okay, so tell me mawuthi okuningi obekwenzeka
njengokuthi bakhonile ukuthola izinto zakho uma ekuyise ekhaya yini abefika yenze ekhaya mhlasimpe emzimbeni wakho noma yini abeyenza ukuthatha izinto zakho uchaza kangcono la mhlasimpe yini bothi uma ufikile kulowo muzi lo ayenze obonayo ukuthi la engazi ukuthi ngizokwenza umve umhlatshelo. Akukho engathi ngakubona kwenziwa kodwa amanzi ngaqala ngasola day 1 nginikwa amanzi okugeza mina benginayo ke lento ukuthi into mayingayona ngiqale ngithi hayi ngeke kanjani manje amanzi okugeza nje into oqale ngake ngayisola ngihambe ekseni nginikwa amanzi ngithi hayi awana amanzi ngisayendlini ngisawulana ngizofika ngigeze nje it's not like ngiyakude nganakha endlini la ngihlala khona ngoba uma usendlini yami uyabona kulowa muzi kungapheshe umehluko ukuthi kungapheshe uhamba ngomunye umgwaqo oyophumela eTeleni before uzofika kumina kuseduze so amanzi okugeza into oqala kuningi obekufunakala ngikhumbula la ngake ngakhipha khona imali kapetrol mangibe ukuthi awukwazi ukuthi wena ungathatha uhambo olubheke eMpumalanga uzofika la emuntu bakaduna petrol ongekho enough ngaleso sikhathi leso wafika nje futhi wayiqinisa indaba ukuthi aza kuna petrol anginawo ngempela and ngiyayidinga imali kapetrol ungangisiza ngayo uzoyithola ngavele ngathi no ithathe ngiyakuphi ithathe ngayikhipha ngamnikeza ngicabanga ukuthi enye into amanye amandla la kuningi ukuthathiwe bese kuthi ukulala kwami lapha bengilala flat ngiphaphama ekseni. Okay, so uthatha imali like cash umnikeza yona? Yes, angitransfer ngayikhipha nje in cash. Okay. So lokuthi le mali mhlawumbe imali ayithatha ayisenyangeni ukuyisebenza engathini engikubonile mina ngokwami. Okay, and then mawuqeda ukugeza njengoba usakule ndaba yamanzi ukuthi unga understand ukuthi why kunika amanzi okugeza ngomchazelo ukuthi no seduze lapha engihlala khona ngizohamba ngogeza endlini but insist athi no geza la so lamanzi mawuqeda ukugeza ngawo uyenza njani uyawathatha noma akakuvumeli ukuthi uwachithe into kanjalo? Biyena kade ngichithela amanzi and into enginothise kuona uthula amanzi awekho ade nganuki kodwa benginomuzi kaShikishela bengihlala khona bekuyindawo okugangwayo kuyona bengiyengwabona amanzi emvula megangwa ayanuka ngangibene ukuthi hayi ngoba isikhathi seyimvula ngoba nayo wathi hayi ngakhetha inkina ngazi kwenzakalani mangithi mina hayibo abantu balana bagangeni ngawo cause mina bengiba namanzi anuka kanje kaShikishela masebeganga mabeganga ngamanzi amethankini bese ngiyalivulela ngiwachitha amanzi emvula vele megangi washintsha anuke kanje into ebengina kulawo manzi benuka okuthi la wesibili ngavele ngabambeka umchamo ngalendlela ukuthi nayo wanyamalele endlini ngabambeka ngalendlela ukuthi angikwazanga ukuthi ngibuze ukuthi ngizochama ngavele ngachamela wona amanzi and into engayinothisa kulawo manzi wona shintsha aba umchamo wawuqubula indlu yonke ongathi ngisho ngivula amawindi wawunginukela ngisho sengihamba endleleni unuka la kumina but anginaki futhi le nto ukuthi hawo angangayinaki nje ukuthi imayelana nani le nto leyo ngaba nje nokuthi ngaze ngayihlaza ke nami ngihamba ngokuchamela amanzi amfana ngishiya endlini wa kanje nganganaka ukuthi kahle kahle vele lamanzi anukiswa yini ngaze nginake nje lonto konke senginaka ngokuthi vele mina sengilapha kathi sengiyafunakala. Okay, after esenze zonke lezi zinto khona ushintsho ukubonile empilweni yakhe wabala ukuthi lo muntu ongazothi unamathenda osebenzayo ngathi umuntu othola amathenda enkampanini ephezulu so usumusola ngazo zonke lezi zinto zokuthi ngithatha amanzi amogeza wasebenzisa uthatha impahla zami mangifikile asebenzise ngiphupha ijacket yami engangishiye khona ngiphupha imbathiso amathuli so after yonke leyo nto impilo yakhe injani? Since kwaba kulesimo vele naye ngithi be umuntu ongayena umuntu osezayo kumina begcina ngama calls kumina mhlambe after lo 7 days after leso sikhathi engibuza usakhona usaphila wakabe so wemntongezi emva ukuba ngibhodlila ngaba ngisamnika nami ithuba lokuthi engeza ngamtshela nje sengibone yonke into yenzayo kulungile but bengithi mina bekungakuhle uma ungayenza ingane zakhe emndenini wakho ngoba balazi igalelo la yonke lensebenzo yakho mina ngazi lutho mhlambe nakumfazi wakho uma weyingane zakhe angathi kwenzakalani ngoba ngingasamboni but bekufanele ukwenze kuyena lokho angiba ngisaphinde ngimnike ithuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngimbone so indlela akaphila ngayo manje ngeke ngize ngichaze ngoba bekungayini umuntu obonakala vele uhlala eThekwini befika nje la ngaleso sikhathi eze ethi uzobabona ekhaya kube ejike
ithathe mina hambe nami engabi futhi nasekhaya adlula eThekwini ngaphandle makuthi sizoya ekhaya ngaleso sikhathi nakhona sifike ekhaya kubo silale sivuke kusena ngithatha ngibuyise endlini abuyele back eThekwini engakazi futhi ababona abantu bakhona khona la egcekeni. So impilo yakhe manje angazi ukuthi kanjani but engakusho nje last year noma bengazi ukuthi kusebenza kanjani kodwa khona bekungahambi kahle kangawo ngoba ngikhumbula kahle ngoDisemba njengalezi khazi amabonus lezi ngikhumbula kahle iposter ayifakile wayidla uSARS ngeso sikhathi ngicabanga ukuthi ke ngoba vele lezi zinto zeyithwalo like ikakhulukazi kulezi zinto zama business forum vele isikhathi esiningi uma sekuthi aziphakamisiwe ngendlela isikhathi esiningi kuba khona ukuthi udliwe uSARS umuntu wakhona kuba into kanjalo basi nganginakile mina konke lokho anginandaba ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe mina enginginakile manje sekungenza ngikhulume yonke into ukuthi mina sengitholakala sengingena ngathi ngingena kanjani ngingena futhi indlela ukuthi kubopheka impilo yami. So kulonyaka ngeke ngazi ukuthi amathenda akhe ahamba kanjani but deep down ngiyazi ukuthi angeke kuthiwa awamhambeli kahle emva ukuthi ekuthole konke akade kufuna kumina ekuzuze konke ngoba vele lamandla leadvantage akade eyifuna vele nami mangathiwa ngiyathwala mangabona umuntu onayo leadvantage le akayifuna kumina nami ngingayisebenzisa. Mina ngumuntu osebenza ngathi akaphile ekhanda nje ophithizela ngiyena lentombazane elithi ngizolinda umfana mina angenzela ukuthi ngizolinda ubaba wengane ngizolinda iqolo ngisebenza ngathi ngiyahlanya mina ngeke kube khona isikhathi la ngishaye khona o9-10 ngigijima nje ngiyasebenza ngithola ukuthi sengiyekile etafuleni sengigijima neimpahla ngazathi angiphile ekhanda and ngi-good kulento ye-marketing ngakuficela ibhizinisi lakho lithole ngithi letha la manje ngilimarket yabo nje sekuhlezi nje kuhliya ngale nto ekuthiwa yona ntombazana wena makiwa kulezi zinto zokudayisa makuthiwa kuthwelwe ngayo ngempela bathwale ngisithwala is-right ngempela labo kuhlezi kuhlekiswa ngayo. So iyona ke leyo advantage akade ifuna-ke wagcine ngimisela impilo yami-ke yama nse ngoba kwenzeke konke akugcinanga ekuthenini ngihanjwe izinto ezisinyeni zingidle mina ngilalile ebusuku ngivuke ekseni ngidrive yabo ngizungezwe izintuthwane isidumbu sami sizungezwe izintuthwane ngingafanga kodwa mina emakuthi mhlambe kuyanakekile amabala ala eceleni nala ala isimongo bekumila izinto engingazazi ukuthi ziyini because bengihlezi ngilele ngale likhona ngivuke kunezinto engaziqondi njalo bengalaleli ngaleli lale but bekulalela ngaleli angazi nabanye ke amasebehlaziye ngeke ngisho ukuthi ingoba ngibathemba yini masebehlaziya kuthiwa ngaleli khona ebekulaswe ngalo lembuzi eyafakwa kulomgodi kwafakwa lamanzi yambathiswa ingubo ebomvu yabekwa lamakhandlela kwakhulunywa igama lami wenziwa konke ngathi kufanele ngive indlela ebilele ngawo that's why ngisho bengishaywa ikhanda lo half wakwa right yingakho nezinto ebeyimile ebusweni beyimila ngawo lo right wami bengimilwa izinto mina ezindlu neziphuma ubomvu esesihlathini ezesiphongo beyiphuma impethu kuningi okwenzekile besidla isilwane endlini ngithenga impuphu 10 kg mhlambe ngibamba 10 kg izolasta inyanga embili inyanga no half noma inyanga embili biphela within a week ngifica umgqomo ungenalutho zizofike lezi zilwane zidle kimi zidle emgqonyeni lapha ya ziyakhala esisweni kwesinye isikhathi uma kwala kuzokhala ngathi ikelemu ulami kwalahla ifocus kuze ubhonga njengathi edibhubesi even udla uyezwa ukuthi lo muntu lento yamkela uphakathi like into erorayo njengebhubesi imulu ukudla iyamkela lento lela ngabantu kuningi ukwenzakalile ngoba even sengizazi zonke imfihlo ngigcine sengimbuka ebusuku emaphusheni engithumela abantu abazongikidnap ethi sekufanele ufele ukuthi wena uzazi zonke imfihlo zasekhaya bengigijimise ephusheni bengibaleka ngishingo yakhe mase ngibona ukuthi yangifica ngivele ngidize nginanto ukuthi mase ngihluleka ke mina ngivele ngidize bekuba into kanjalo ke maphusheni angigijimise yes kuningi bekwenzeka nalakho nengcine sengathi ngihambelwa umqondo lento yonke lento engiyazi bekufanele ukuthi brainwasheke but bingekho enye indlela ngoba emaphusheni bengangitholi futhi sengasangibulaleni manje ngibethole bese funa ukuthi ngifele ukuthi sengine information yonke yasekhaya la khona. Ngikhumbula ngihamba ngenkonzo bengikhulekelwa khona endaweni esemfekayo mhlawumbe abaningi bayathi namagamtrini ngahamba ngayishiya indlela ebheke kwabami indlela la ngikhulekelwa khona ngangena emagamtrini ngaphapha manje phakathi
ngingasayibona ukuthi ngophi ngifike kanjani la kwaqhamuka umama engingamazi nje ongathiwa isalukazi ngibuze ma ngikuphi la ethi usemagamtrini impeka yini ngithi ngiyakwandlela ethi ushile lo mgwaqo yabo la uqhamuka khona kwandlela lenkonzo bese ngivama ukuya kuyena isikhathi esiningi kodwa ngicabanga ukuthi ngalesikhathi lesi ngiqala ngihambelwa umqondo bese ngashiya ngisho indlela ebheke khona kuningi obekwenzeka ngihambela nomqondo yazi ngazi ukuthi ngingabala ntoni na hey kuningi ngihambile ngizama usizo la nala khona engcine ngabona ngathi okay umntwana mase kangena la akangeni umntwana ngoba edingakala but umntwana ube muncazo bedonsa lezi zinto ezenzeka kumina ngoba naye ugcine sekhalelwa lezi ilwane eswini ogcina naye sephelelwa igazi i-medication egcina isisiza lapho ke i-Codrofe amaphilisi afakwa phansi kolimi kuyona ade enza igazi naye ngimbona seyadleka bengifaka phansi kolimi because yona ayinaso isilwane esizoyamukela ngoba ayiyeswini bengimfaka kumntwana la phansi kolimi nami ngifaka kwathi igazi liyabuya ke kancane but ngabona ukuthi okay umntwana angimenzeli iqiniso manje ngoba yebo ngiyathembela uNkulunkulu ngikhuleke nawe umkhuleke ngawuthanda nawe engawukhulekanga ngibonile ukuthi mina kahle uma ngikhulekile ngagcina sengibona ukuthi umntwana ngathi ngimenzela phansi ngathi okay fine angiqale phansi futhi ngihamba abantu for ingane yami la sengikhulekelwa nginjalo ngathi uNkulunkulu ngiyamkhosa manje angithi ngimkhulekweni ngibe ngihamba abantu for ingane ngoba ngathi ngimenzela phansi umntwana uyabona kunaleli visi leli khuluma ngokuthi othemba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho ungancika kwakho uqonda yabona methi mina nguNkulunkulu onesikhwele ungafuni ukubhanqa ngiyengayibona le yanto isebenza ngoba ngithema ngiphuma ngihamba abantu for ingane yami ila khona engaphupha laba abantu abafakwe mina ngathi bayaphuma manje bathi okay fine sina sithunywanga ukuthi sizophuma singaphethe lutho la sihamba nengane ungcono ila khona ingane eshayeke khona ke gcine ngazathi lezi zinto ziyaphuma zihamba nayo yayivele iphuma ilandela iqhasha ngangigijima ngilandele lento ngikhuleke zidedele ingane ngibuyele naye emuva kusukela lapho umntwana uqale okunye ukugula futhi waqala wanyuka usekuyi BP naye wanyuka sekuphuma kimi ngene emntwaneni angithi mina indaba yomkhuleko yebi binginqobela kodwa ngoba izinto zakaNkulunkulu azenzeki ngesikhathi othanda ngazo God timing is always perfect uyabona uma ungayi-understandanga manje kudinga ukuthi ungathi ungahlala entweni ngaNkulunkulu ungalindeli ukuthi i-answer izoqhamuka namhlanje mina ngahluleka ukulindela i-answer ukuthi izoqhamuka ngesikhathi sikaNkulunkulu ngafuna iqhamuke ngesami isikhathi ngenkathi ngaqhamuka ngahamba ngabantu kanti sengifaka umntana kwenkulu ingcuphele ngenkathi ngihamba abantu mina isikhathi esiningi bengineya lento lebanginayo bethi uzogeza naye ingane ngathi mangiqala ngisayigezela mina ngokwami zaphuma zathi isha umntwana izinto lezi la khona ngenwe khona isifo senhliziyo ne-BP wakhuphukelwa i-BP ila khona uNkulunkulu avele khona ukuthi mina uNkulunkulu nesikhona ngifuna ukubhanqa mhlambe bengenza umntana wami ona-13 uzothi 14 ngahlahle nje fanele ukuthi una-14 yes umntwana nje omncanyanyana ngomzimba ngathole umntwana oneminyaka u7 yayi la khona ke okuvele khona ukuthi no lento engihamba kubantu ayikho yebo uNkulunkulu ngabonakala ngathi akekho esimoni sami kodwa yena ukhona ngoba uma usubuka kahle emlandweni angifuni ukuthi ngizenze ngathi ngcono kodwa uma ubuka kahle umlwando wabantu abasinde ethwa bakhona abasinda ethwalweni kodwa uma ubuka mangibuka amanye ama-podcast ngabantu abasinde ethwaleni akekho ukuthi mina nginomlando ka-8 years kukhona kuthiwa yonke into edingakala ukuthi kuthwalwe ngabo kodwa ngisinde kanjani mhlawumbe omunye yasho ukuthi hey mina kwenzeka ukuthi ngisinde kanje mina u8 years wonke benesikhathi sonke ukucollecte konke lo muntu for 8 years even lo nyaka bese emuka nami uthuli ngathi ngiyamasha ucollectile konke kade kudinga kodwa mina ngila ngikhona ngisindile ngiyaphila kungenzeka kuningi okwenzakalile ngoba impilo yami igcine ngiyibona isimo ngigcine sengifana nomuntu onga-exist mina yebo lokho bengiyibonela mina ngumuntu obeyisolela izinto okunye kubona emaphusheni lakho ngigcine ngikubona ukuthi ngathi ngifana nomuntu onga-exist bengithi mhlambe ngiyenzeka izinto ezwrong nje even umsebenzi ubone ukuthi ubophekile ubone ukuthi kunabantu abazongixakazisa kulo msebenzi
engiwenzayo for ukuthi ngiphile. Ngizame ngiye lapha nalapha ngithi ngizama abantu abazongisiza ukuthi hayibo ngizophila ngani ngoba njengamanje ngibhekene no 1 2 3 ngisesimweni la khona isimo sami sidinga ukuthi ngehle ngenyuka odokotela, ngisesimweni esidinga ukuthi ngehle ngenyuka inyanga, ngisesimweni esidinga ukuthi ngikhokha ama rent and kubopheke konke kudinga itafula eliyi-1 lengisebenza ngalo. Uma seningiphuca lesisinkwa ke kuzobanjani ngoba njengamanje konke kubophene la. Bengithi mangehla ngenyuka ngithi ngifuna abantu abazongisiza ama-officials thizeni umasipala, ngizama ukubika isimo sami ake kade nginakile la khona engaqala khona no exist mina. Kwahamba ngagcine ngithola lento ukuthi kahle mina ngumuntu onga-exist ngoba ngenkathi ngifakwa lapha ethuneni njengembuzi ubulawa isilwane sifakwa lapha mina bengumuntu obekufanele efe ngaleso sikhathi. Yena wayekhethise ukuthi ukhetha ukuthi ngisebenze ngiphila noma ngikhetha ukuthi ngisebenze ngifile, yena wakhetha ukuthi ngisebenze ngifile. Kwangenzeka lokho saze samdlula isikhathi until feel la khona sengiphahla njengendlozi lapha yonke into inhlanhla ofanele kumina ayiki mina ngifana umuntu onga-exist la ngigcine khona ngiphucwa kwakona lento lesinkwe engiphila ngaso ke yabopheka impilo yami yabopheka ngendlela yokuthi hey kunzima ngingagcine ngumuntu ohlele ngenzi lutho konke futhi kuyangidinga ngakuluza konke ngagcine ngibona ukuthi kwabanye abantwana bami ngiyabaluza manje sebenakubona ukuthi ngiyabafela ngama-weekend behambe bethi ithina siyagogo ekhaya ke ikhaya yes but bekuyikhaya singaphumanga kahle kulona ikhaya lingenako ukuthula but ngoba sesingaphandle manje ngaphandle kuyakhulunywa nje kube right kodwa inkinga ilama niphakathi sigcine kunomsindo eheni. Ngigcine sengibona abantwana ukuthi ngiyabaluza sebeyahamba manje bokuhlala khona ngisale ngiyi-1 indoka zingihonke ngiyi-1. Ngaqala ngabalandela ngoba kuvalwe ikole ngabhekana nalesimo sokuthi ngisuswe lapha ngaze ngisibone into enje lapha ngabona ku celebrator ngisho umuntu engingamazi ngifuthwe ngama-pepper spray ngayibona ngiuSamson ngigundwe inwele ngabona ama-Philist egiya yabona lapha ngisho ama-Philist egiya lapha abantu engangingabaza ngibuza ukuthi kwenzakalani ngenzeni kubona even ngiyemaphoyiseni ngiyobakhombisa ngingawuboni ngisho umgwaqo ngihamba ngiwe emgwaqeni imoto ibreak ngami ngawuboni futhi ngipaspray akekho wayibona lento ekumina njengento nje eserious ayikho ayithatha serious even ngibhalela umasipala wangakithi ngifaka incwadi kumuntu wa-political news even wayi-reach incwadi before ngifike ngizochazelwa udaba walanda zona izitha zami ngoba izona ezochaza kuqala mina mase ngifika ngathi mangifika ngibona ukuthi okay fine ayikho into engizoyichaza abantu abangifake kuyo yonke into balandwe eqala ibona bazochaza mina yini ngisazoyichaza la ngoba manje sekuyimpikiswane ngacela ngithi ngiyayihoxisa yonke lento ngathi welcome to reality ngathi inkosi kuzomela ukuthi ngizamukeleke manje sengiphucwe konke manje mina angisakhona ngisho ukurenta sengirenta ngesikweletu bengivele ngirenta ngazo ngicela but bengisuke nginawo plan ukuthi month end ngizosebenza ngisikhokhe lesi sikweletu but manje angisenawo plan sengiyabona ukuthi okay fine welcome to reality kuzomela ukuthi ngamukele ilanga ngalala khona ngavuka ekuseni ngathi okay fine manje sengibhekene nabantu kufanele ukuthi kunabantu abayizitha zami ke emndenini ekhaya sizalwa soda nje sabantu abangabumbene okuyena oprovider manje uyena oyisitha sami kakhulu ngaqanisa okay ngivukela kwi-reality ukuthi njengamanje ngiprovidwa isitha engasazi ukuthi sikhandeke kanjani ila khona engathi inkosi sengithandaze yonke umthandazo ngiyazi ukuthi uNkulunkulu bungeke vele wena ungikhiphe kulesithando somlilo ngoba wena awuyena uNkulunkulu okhipha nawo kepha uNkulunkulu ongenawo nomuntu oqala umhlenge kulesimo before kubonakalisa inkazimulo lakho amandla akho akwazi ukubonakala uma uzongikhipha wena but amandla abonakala mangizongena emlilweni usho umlilo namphakathi kodwa ngiphuma ngihlengekile ngathi uNkulunkulu ngiyazi ubungeke ungikhiphe kumanje sengithandaze yonke umthandazo ngazi ukuthi konakaliphi njengamanje sengifana noSawuli ngigundwe inwele mina ngifana sengisidlalile istory sika Job waseBhayibhelini ngakuphucwa konke ngidlalile mina insebenzo ngidlalile istory sika Paul la khona ayiboshelwe I think uPaul wayeboshiwe etilongweni la khona agcina ibhala lencwadi ethi yonke inhlupheko eyangehlela yangiqhubezele ukukhonzela uNkulunkulu ngathi asekho isikhathi sokuthi ngikublame ngikuthuke inkosi sekwenzekile ukuthuka kwami ngekusashintsha isimo ukuthi no it's okay ila khona ngicine ngithi inkosi
ngicela ukufana nalamadoda nochoko ayihleli esangweni ayithi asivele singene noma ngoba noma sihleli esangweni vele sizokufa noma futhi singena vele sizokufa kwabiza ukuthi angene ngaphakathi ngathi uNkulunkulu ngiyangena ngaphakathi ebukhoneni bakho makumele ngife angife ebukhoneni bakho sekuthathiwe konke Nkosi ngiyangena ebukhoneni bakho noma ngabe kuthiwa yini eyenzakalayo uma kuyicebo lakho uNkulunkulu ayikho into engizoyivimba kwafika isikhathi la ngithi khona Nkosi namhlanje ngiprovidewa isitha kwamanje ungiphe wona uNkulunkulu ukuthi ngisukume ngikwenze konke uma ifuna ukuze impilo iqhubeke namhlanje ngifana ne-street beggar ngifana nomuntu ocelayo kwamanje unginike wona athi Nkosi asisekho isidingo sokuthi ngikublame sekwenzeke konke akukho kusazoshintsha ngathi sikudinga ukuthi ngilethe incomo kuwe okuningi kuzokwenzeka ngendlela dinga ukuthi ngikukhumbuze Nkosi ukuthi ufanelwe udumo ufanelwe ubukhulu uNkulunkulu ufanelwe inkazimulo anginabo ufakazi kepha ngizwa kuthiwa uNkulunkulu wafa wembelwa wavuka ngosuku lwesikhombisa wanyukelwe ezulwini wabekwa esihlalweni sobukhosi makuwukuthi uNkulunkulu konke lokho ngiyiqinisa ukuthi wabekwa esihlalweni sobukhosi ukufanele nanoma ngina kudlini noma kunomashoni sengibhekene nabe engabazi nokuthi ngibakho kanje athi ngeke ayikho into engizoyicela kuwena Nkosi ukuthi ungipha amandla okwenza konke dingakala ukuthi ngikutshela ukuthi ufanele udumo nanoma amandla ami ephelile sengifana noSamson senginqotshiwe amaFilisti kufanele ukuthi anginqobile amandla engisele nawo uNkulunkulu ukukhumbuza ukuthi esimweni sami ufanele ukukhulu ufanele inkazimulo nanoma ngabe ngikufeyile konke nanoma ngabe zonke izicelo zami ngilethile kuwena wabonakala ngathi uzibile ila khona fanele ngikutshene uNkulunkulu ukuthi ufanele ukukhosi konke okuningi kuzozenzakalela njengamanje ngikhetha ukuthi ngihlale endlini yakho noma ngibophelekile ngivalelekile ekhoneni ngoba indlela okwenzeka ngayo lento lena ngiyangizwa ukuthi part of me ingaphandle emhlabeni and le part of me esemhlabeni i-weak useless but part of me okuyona le any advantage le ene capability ngathi ivalelekile indongeni zeJericho yangithi uNkulunkulu ngoba ngelinye ilanga wakwazi wena Nkosi ukuthi udilize lezo indonga zeJericho ngelinye ilanga mhlambe nami womphefumulo le advantage yami uzokwazi ukuthi uyidilize akusamele ukuthi ngicele lokho ukuthi ukwenze isidingo siyobonakala mina angivele ngikuncome okuningi akwenzeke sengikuncomile in advance mhlambe wena uNkulunkulu khona icebo ulenzile ngempilo yami kwafanele ukuthi ngimkhumbuze ukuthi Nkosi vele kubantu abasurvivile emlandweni akekho obese collectwe konke njengami usurvivile mhlambe kubiza ukuthi mina manje ngiappreciate ukuphila kuyona ngiappreciate noma ngabe kuthiwa impilo yami ibophike ngalendlela ebopheke ngayo kepha mina kubiza ukuthi ngiappreciate khona uNkulunkulu it's fine ngoba ngiyaphila okay I'm sorry kakhulu for okwenzakala njengamanje enhlizweni yakho nasengqondweni it's not your fault kodwa kuzodlula cela ukubuyisela kancane emuva ngikuzo mention indaba ukuthi wasukhishwa uqashwe lapho uqashwe khona ukhishwa ufuthwa ngamaphepha spray abantu bebuka ubani ukukhiphayo and ukhishwelani uqashweni kwenzakalani ucela ungichazele kancane lapho la bengikhishwa khona bengasikhona emqashweni indawo le bengisebenzela kuyona for 13 years la bengitanetafula khona for ukuthi ngikwazi ukuthi ngirente nabantwana bephile ke unyaka loqala kunodokotela nje umusho ke wathi mefika nje nakhona bese senzeka vele lento ukuthi sengifana nomuntu wesiningi so nje osenyanyeka emhlabeni fanele nje ka exist wafike wathi akasifuni sonke phambi komnyango wakhe waqede wajikela ngami wathi abahlali kwaphakama amakomiti athi ngoba sigaka bathola indawo yokusebenza abahlali laba bawuthungcono kusukela
ngila khona ngaqangazi nami igcine ngiba nalowo mbuzo ukuthi why me ngisho ngakuthiwa mabethi abahlale bonke okungcono akusuke lo yes ngenxa yokuthi mhlasimpe itafela lakho phambi komnyango kakhulu noma kwenzakalani noma maybe udayisa into engavumeleki kwenza why kuthiwa wena wedwa suka la ngeke ngibe nayo sure cause I've been working for 13 years leyo nto sakade ngiyenza ibivele ikhona even sengisukile ngagcina sengisukile phambi komnyango ngasuka nje straight ngawuhlala phambi komnyango wenye isaluni yamanye abantwana esayisebenzisana nawo mhlambe makuthi banomsebenzi omningi besithume sicela usilandele into kanje sekushoda sekushoda ama relax sekushoda izinto ezenzipho sicela nihambe nosilandela labantu ngendlela ebesebenzisana nabo ngayo leyo ndlela bagcina bethi ngasikwazi ukuthi simluze niwusizo kuthina uma ukuthi kubhizi hlala eminyango wethu ngagcina ngihleli eminyango wabo still bengilandelelwa khona ke mase ngilandekelwa sengilandelwa ama security ngalandelwa isikebe ngagcina ngisibuza ukuthi ubaba ayelandiwe leyo ngaleso sikhathi angeke nje ngisifihla isibongo sakho baba umkhwanazi athi mangagcina ngimbuza baba impahla enyengi ihambe ngimakhetha la uyazazi ukuthi angithi kanjani uyamazi umnikazi wazo ungangokuthi azikho emthethweni uke wangivimba ngelinye ilanga nama security lengase Shoprite ningivimbela lezo impahla ngaziyeka njengamanje yini intshontshiwe la yini ufanele ngiphile ngayo nangivimbela lezo impahla used to make a lot of money wangivimba zona njengamanje ngistick etafuleni kulandwa wena akuwena yini ongabuya ngiphakamela and mina ngiqala ukuxoshwa la ngakulanda ngoba ngazi ukuthi ula edrobheni unamandla ngithi mhlawumbe uhlezi ungangikhulumela awukazi uzosukuma mase kufanele ukuthi mina ngisusu wagcina emphelele kanjalo amandla ngoba ngagcina ngimshaya ngalinto ukuthi ngenkathi ngiphethe oku illegal wangilanda le njengamanje ikuphi oku illegal nginakho la agcina emphelele kanjalo amandla but akaze baphelele ama security belokhelandwa landwa ungangokuthi kwabona babelanda even ama traffic cop akhona abanye bagcine bethi thina siyazi into esifunekela kuwena ngoba ususukile kwasemnyango wakhona so thina yabo nje awusagcina ama traffic cop engasezi bekulokhu kulandwa nama security efike ichithe phansi izinto engisebenza ngazo chithe kwenzeka ukudla bengidayisa inyama nje ngizosela inyama lapha ngibenzisa ningisho ya so na ke bechitheke izinto lezi engisebenza ngazo kwesinye isikhathi ngifica izinto zokusebenza engekho ama price stand ngiqale phansi ngiyothenga kabusha bebuye mhlawumbe uthi after hours babuye bazochitha yona le entsha i-price stand ngicene ngibika ukuthi bafethu iyona into engisebenza ngayo le ngiya-understand ukuthi kufanele ngisuke kodwa abengeke ukuthi mhlawumbe khona isikhathi ebeninganginika sona la edrobheni sibaningi siyayisusa ethuba nakasuke ngenxa ethile but akekho umuntu engeke ngamuza kuthiwa usuke ngempela ngoba kuthiwa akasuke kwesinye isikhathi kuyahamba bekukhohlakala nje beningeke ninesikhathi esithile ukuthi mhlawumbe ngizame ukulungisa lezo inkinga zami noma okungenani ngiqale ibhizinisi elisha kodwa elizodinga icapital lengenayo but uma benginganginika isikhashana bengingahlanganisa ukuthi ngithole leyo madlana encane ukuthi ngiyoordela impahla eThekwini ngiphume ngiphele kimi kodwa ngoba into ibisisekutheni mina ngifana nomuntu onga exist nje ngagcine uphumelele ongangokuthi angifuthwa ngama-paper spray lapho ke ngawa imgwaqeni nje ngalingala la esandleni ngabona amehlo nje kuphele a week engekho right ebumba shintsha kuvukele cause i-paper spray yangena kakhulu ngangigqoke i-leather jacket ngayisuffocate ngangingaviki inkathi ngiyisuffocate nge-leather jacket yonke lento ingena ngaphakathi ayiphefumula iphume ngaphandle yafika yadala idamage ngaphakathi so bengilimele kakhulu emehlweni even kunjalo nginyuka ngikubantu abasehlalweni even masipala ngiyobalisela ukuthi masipala ngelinye ilanga niyanisicela amavoti sivote asikaze singasukuma sithi vote lethu sicela ama funding ngini sihamba ngamandla esinawo but nina nenikwazi ukuthi senziwe kanje phambi kwenu nithula bazongathi baye understand lento kwahamba futhi kwaphelele izini ngoba ngagcina sengibizelwe zona izitha bona abantu abangenze nje ngahamba kubo ngibumba amehlo ngivukele ngifaka i-paper spray akekho umuntu wakwazulana nesimo sami akekho umuntu wake wafuna ukuthi ayilalele indaba yami bayilalela ngisakhuluma nabo but khambamba iphelele endleleni la khona ngigcine sengi-understand ukuthi okay fine kufanele ngi-accept the fact that I'm existing yo okay uyasuka etafuleni manje lapho kuthengisa khona impilo sekubi wenzani manje khona okuzamayo for ukuthi abantwana bekwazi ukuphila ukwazi ukurenta
and mawusa ukuthi usakhona emqashweni khupha kanjani, wenza njani? Ngisahlele kwamanje akukho engisakuzamile, ngisahlanganisa amathambo engqondo ukuthi ngizohlanganisa ini nani kuphumeni. Emqashweni ngisakhona, ngikhonile ukuthi ngikwazi ukuthi ngirente, ngaboleka imali ngarenta, kodwa lokho ukuthi-ke ngihleli khona ngaxolela ukuthi ungcono angihambe nabantwana ngenkathi bovakasha ekhaya. Ngaqala ngathi welcome to reality ukuthi ngizokondliwa nabantu abayizitha zami khona la ekhaya. So nabo-ke sike kube khona lowo msindano omncane, mhlawumbe bethe yithi ngazi sifuna ukuhamba sifuna ukubuyela emuva, ngibakhumbuza ukuthi niyakhumbula yini ukuthi sashiya ngekho kudla, sisafanele ukuthi okungenani lesi sikhashana enginaso njengoba ngihleli ngihlanganisa ukuthi yini esihlanganisayo kuphuma ini ukuze sikwazi ukubuyela sesinakho konke mhlawumbe singaphila ngakho. Kwamanje asike siqale sisilinde icebo lizozakha on the go. Okay, ufisa yini mhlasimpe ongafisa ukuthi abantu bakusize ngayo? Matric unawo, siphi isitifiketi mhlasimpe onaso, imuphi umsebenzi ongawenza? Sengenzela mhlasimpe kukhona umuntu othi yazi usisi ngingathanda uma ngingathi ngingalekelela ukuthi angisize kanje, yini ongathi cha la ngingabamba? Ngeke ngisho nje ukuthi nginento ephathekayo because umatric wami angaze ngize ngokuphasa nje at all. Anginayo into ephathekayo, but engingakusho ukuthi ngumuntu ogijima when it comes to izinto zomsebenzi. Awukho umsebenzi engikwazi ukwenza, noma ngabe kuthubekelwe abantu besilisa, awukho umsebenzi ongangihlula. Mase ngibekeliwe into angikhathali ukuthi abantu besilisa mina ngiyenza njengoba ibe perfect, futhi angicabanga ukuthi kukhona umuntu ongayisola mhlambe ngokuthi angiphe lolu hlobo lomsebenzi othile. Hayi ukuthi ngoba ngithengisa, but awukho wona ongangihlula. Okay, all right. Thank you so much sisi. For now ake sibambe la, ngenze ukuthi mhlasimpe sizophinda siqhubeke lapho khona uzobusuqhubeka nabamdlamini. Siyabonga kakhulu mama ngesikhathi sakho, engathi uNkulunkulu angakusiza lezo inyembezi ekhalile namhlanje kuba ukuthi ayiwelanga phansi, but iwele ezandleni zikaNkulunkulu osizayo, because ukhona uNkulunkulu ophilayo. Khona uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ophilayo khona. Yes, ukhona uNkulunkulu ophilayo. So we believe ukuthi le ndaba sixoxelana namhlanje nempilo yakho izofika endlebeni ezi-right. Ukhona ozocabanga and ukhona nomunye ozokukhulekela bazalwane. So siyabonga kakhulu nani babukele emakhaya, engathi uNkulunkulu anganibusisa. Sibonane ngokulandelayo. Thank you so much. Ngiyabonga. Ayike siqedile. Ngivalile kanjalo. Hayi cha bafethu iyashoda le ndaba ayikapheli. Hayi babudla